Dobar dan svima, ja sam Blanka Lasić, poslovni trener i coach i inače dolazim iz područja ljudskih potencijala. Stoga vas i pozivam na dvodnevnu radionicu s područja ljudskih potencijala koju organiziram u suradnji sa Hubom 387 iz Sarajeva, a tema radionice je proces selekcije i regrutacije novih zaposlenika. Radionica je namijenjena svim dragim kolegama iz odjela ljudskih potencijala koji žele postojeći proces nadograditi, uljepšati i osvježiti. Također radionica je namijenjena malim i srednjim poduzetnicima i startupovima koji zapravo još nemaju odjel ljudskih potencijala, ali ono što imaju je potreba za alatima i super praksama iz odjela ljudskih potencijala, odnosno područja ljudskih potencijala. Stoga dođite na radionicu, priuštite sebi nova iskustva, nova znanja, opuštenu, ali i radnu atmosferu. Ukažite meni i Hubu 387 svoje povjerenje, te nakon 2 dana odite sa radionice sa korisnim informacijama koje ćete moći itekako implementirati u svoj realitet i svoje poslovno okruženje. Dakle, vidimo se na radionici Ready, Set, Select koja će nam reći o procesu selekcije, regrutacije, novim trendovima, najboljim praksama, tipičnim pogreškama i nekakvim osnovnim postavkama. Puno vam hvala i nadam se da se vidimo brzo. Pozdrav!